uyu ni umwana w'Imana, iyi ni inzu y'Imana, uyu maramwici, uyu maramwici. Umaze igihe kinini cy'ubu buzima, dayimoni ndashaka kumenya, ndashaka kumenyesha amabanga, namenye ibyo uhagazeho, urashya, urava muri ibiganza, urava muri izi ntoki. Abademoni barahiye, abademoni bari gushya, bari gushya mbareba, bari gushya mbareba, amahembe arahiye, ibitega birahiye, ndabona bisohoka muri inda, ndabona bisohoka, ndabona bisohoka, ndabona bisohoka, ndabona bisohoka. Abademoni barahiye, barahiye, dayimoni urahiye, 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 dayimoni urahiye, vamo, dayimoni urahiye, rekura katika jina la Yesu. Vamo, umva umuriro, 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 umva umuriro. Urinde, urinde, uri amahembe, uri ibitega, uri iki? Ndashaka gukora. Dayimoni uri iki? Vuga mu izina rya Yesu, vuga, ndagutegetse. Ntabwo uvuga, uri ikiragi, ndakuvugisha. Ufite imbaraga, dayimoni ufite imbaraga, ngaho garagaza imbaraga zawe. Ndagutwitse rero. Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Abademoni baramurekura mu izina rya Yesu, turabatwika, turabarasa urusasu rw'ufaya. Rekura, vamo, vamo. Ndashaka kubona wavuye muri ubu buzima, ndashaka kubona usohoka, ndashaka kubona usohoka. Va muri uyu muhogo, rekura, rekura, sohoka, 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 sohoka mureba, sohoka mureba, sohoka mureba, sohoka mureba, sohoka mureba. Uri amahembe, uri iki? Uri amahembe, uri ibitega, uri nyabingi, uri nyabingi, uri umuvumo, uragenda. Umva umuriro w'Imana, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro. Ndashaka kumenya abo muri mufite imbaraga se, ndashaka kumenya abo muri bo. Yesu akiza umubembe. Titira w'amagambo aravuga ngo Yesu akiza iki? Ese hano harimo ababembe? Barahari, barahari, barahari. Nabo bagomba gukira mu izina rya Yesu. Bwira ikibembe ufite, wowe ukiyizeho kundusha. Bwira ikibembe ufite, vuga ngo wakirembe, umaze w'igihe kinini, warigegeremeje n'ibyo, wanyishimye hejuru uko ubishaka, ariko nagira ngo nkubwire ngo iyi ni isaha ya nyuma yo kugira ngo uve ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Biremwe ryari? Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 12 haravuga ngo bukeye ubwo Yesu yari ari mu mudugudu, tubanze dukubite ibitega n'amahembe hasi, tubanze tunanise imbaraga z'umwijima, tubanze tubangamire imbaraga z'abarozi. Umwuka wose ugomba gupfa mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana yambwiye ngo irabohora abantu bayo. Imana yambwiye ngo abantu bayo irabashyira mu mahoro. Imana yambwiye ngo iratabara ubwoko bwayo. Imana yambwiye ngo irarengera abantu bayo. Amen. Amen. Haleluya. Ndabona umuntu hano urwaye amaguru, kugeza ubu arabyimbye. Utu tuntu turabyimbye, ukanze cyane ushobora kurigitamo. Uwo muntu naze hano banze muhuze na Yesu. Banza wikanze urebe ko ari wowe. Uwo muntu arabyimbye, binongo wowe. Uyu mubyeyi bamuha umwanya. Usubiyeyo gakeya uhagaze hariya. Uyu mubyeyi, imbaraga z'abademoni zakugizeho ububasha, zamureho gato turebe ibyo birenge uko nabibonaga. Birabyimbye cyane bizima. Izo mbaraga zigomba kukurekura
umwuka ukumazeho igihe ugomba gupfa. Umurabikira muri izo nkweto zawe nubwo ubyimbye, ariko dufite Imana ishobora bingahe? Icyo kibembe kigomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Ngiye kubona mbona ufite uburozi umaranye igihe kinini cyane, ariko ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo uyu munsi ni uwo kuburuka. Uyu munsi ni uwo kugira ngo iherezo ry'ubwo burozi rirangire. Imbaraga zakugizeho ububasha ni nyinshi, ariko dufite data urengera ubohora. Ongera umvugire ngo amina. Ongera umvugire ngo amina. Imbaraga zagize tugiraho ububasha ni nyinshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi, amen, bwira ikibazo cyawe urarangira mu izina rya Yesu. Nje kumva numva ijwi rambwiye ngo nkubwire wowe wa mudamu we, abadayimoni bakwishimyeho igihe kinini, ndetse bafashe ibyawe, bafata inda yawe, bafata ubutunzi bwawe, mu nda yawe baterekamo ikintu kitazwi. Ariko numvise umwuka w'Imana avuga ngo nawe data kugarutseho. Icyo kintu ntabwo ugomba kugitahana, nawe kirakuvamo mu izina rya Yesu. Tera intambwe hano, intambwe usanga Yesu irahagije. Amen. Haleluya. 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 Ibibembe bitumazeho igihe bigomba kutuvaho mu izina rya Yesu. Amen. Mbonye mu bashyitsi hari inyuma umuntu ufite indwara, yagiye mu bapfumu, bamurasaga ibintu, bamuha n'utuntu agomba gukenyereraho. Utwo tuntu n'ubu baradufite. Imana y'igihugu cyo mu ijuru ikugire neza, nawe utere intambwe uza hano, data kubohore, utahe wabaye muzima mu izina rya Yesu. Tere intambwe imwe wegere hano imbere, Imana ikubohore. Ndi kubona marayika w'Umwami Imana ari kugendagenda aha hantu, arashaka gukiza abantu be, arashaka kubohora abantu, arashaka kukuremera igitangaza. Utuntu baguhaye n'ubu uradufite. Niba ushaka gukira nawe utera intambwe uze hano. Dufite umwanya mutoya, si ngombwa ngo nze murebe, ariko niba ngombwa ndaza. Ariko uwabyiganye niwe wagenza ate? Tera intambwe uze hano, kuko ntabwo uri bubisubiraneyo. Ndi kumva umwuka w'Imana ambwira ko agufitiye umugambi mwiza. Egera hano dusenge Imana. Reka mbanze nanize imbaraga. Uyu muntu mubona gutya nubwo umukurura ntabwo hari, imbaraga zamutwaje igitugu, ariko dufite Yesu. Dayimoni yakora katika jina la Yesu. Umuriro no gutwike, umuriro no gutwike, umuriro no gutwike, umuriro no gutwike, umuriro no gutwike. Ndakurasa amasasu fire. Urabura amahembe uramurekura, urabura inyabingi uramurekura. Dayimoni yakora katika jina la Yesu. Dayimoni yakora katika jina la Yesu. Umaze igihe kinini muri uyu muntu, ndavugana nawe nyabingi, vamo, 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 vamo. Umuriro no gutwike, mahembe uramurekura, mahembe uramurekura, mahembe uramurekura, mahembe uramurekura. Uramuva muronaha, uramuva muronaha. Toka dayimoni katika jina la Yesu. Rekura ubuzima, rekura ubuzima, rekura ubuzima. Vamo, urashya, 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 urashya. Waje kumara iki? Waje kumara iki? Umaze igihe kingana iki muri umuntu? Ndagutwika none ahangaha, ndagutwika, mahembe ndagutwika, nyabingi ndagutwika, biteze ndagutwika. Soka! Umva umuriro, 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 umva umuriro. Soka, soka, soka. Va mu nda ye, va mu nda ye, va mu nda ye. Umaze igihe kingana iki muri uyu muntu? Ndavugana nawe nyabingi, ndavugana nawe mahembe. Iyi ni isaha kugira ngo uve mu nda ye. Arakuruka none ahangaha, aragusohoramo,
aragusohoramo. Urasohoka, 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 urasohoka. Fire! Rekura katika jina la Yesu. Rekura, vamo, 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 vamo. Murekure, vamo na ima, vamo na ima. Sohoka, 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 sohoka katika jina la Yesu. Vamo na hangaha, vamo ubuzima bwe, vamo ubuzima bw'umubyeyi. Wowe urinde, urinde, ndavugana na Nyabingi, urinde, wowe urinde, wowe urinde. Mfite ububasha bwo kubavugisha abadayimoni. Nijye ubahagarariye vuga, urinde. Dayimoni urinde. Uyu muntu ushaka iki? Uyu muntu ushaka umuhora iki? Kwa umwana w'Imana. Maze igihe kirekire muri ubuzima. Uramuvamo, 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 uramuvamo. Urashya mureba, urashya, 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 urashya. Sohoka! Rekura katika jina la Yesu. Wowe urinde Nyabingi. Ndashaka kumenya uwo uriwe, kuko ntabwo usigara muri ubu buzima. Tumenye neza ko amaraso ya Yesu abohora. Tumaze kumenya neza ko ibibembe biva ku muntu. Wowe urinde, urinde, wowe urinde, urinde ugira umuntu gutya. Baba babahaye iki kugira ngo mugenzi w'umuntu gutya? Muve muri aya maguru mubyimbisha, muve mu bareba, muvemo umuriro, 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 umuriro. Ndabatwika, ndabatwika. Musohoke mu bareba, musohoke bareba, musohoke bareba. Murahiye, murahiye. Dayimoni arahiye, Dayimoni arahiye, Nyabingi arahiye, ibitega birahiye. Murashya. Umva umuriro, umva umuriro. Urashya, urarekura ibirenge. Uramuvamo, uramuvamo, uramuvamo. Urinde, urinde wowe. Ndashaka kumenya uwo ari we. Urinde, wowe urinde, wowe urinde. Uri amahembe, uri Gitega, uri Nyabingi, uri iki? Ndashaka kumva. Dayimoni vuga katika jina la Yesu, urinde wowe. Urava muri umuntu, ndashaka kubona usohotse. Ntabwo ngusiga muri ubu buzima. Ndakurasa amasasu y'urufaya. Dabaseke notre désir. Lete se preparava. Lete se prepare notre désir. Qui parle volonté. Dayimoni rekura. Vamo nonaha. Uyu ni umwana w'Imana, iyi ni inzu y'Imana. Uyimara mwiki, uyimara mwiki. Umaze igihe kinini mu buzima. Dayimoni ndashaka kumenya, ndashaka kumenyesha amabanga. Amenye ibyo uhagazeho. Urashya, urava muri ibiganza, urava muri izi ntoki. Abademoni barahiye, abademoni bari gushya, bari gushya bareba, bari gushya bareba. Amahembe arahiye, ibitega birahiye. Ndabona bisohoka muri inda, ndabona bisohoka, ndabona bisohoka, ndabona bisohoka, ndabona bisohoka. Abademoni barahiye, barahiye. Dayimoni urahiye, 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 urahiye. Dayimoni urahiye, vamo, vamo. Dayimoni urahiye. Rekura katika jina la Yesu. Vamo. Umva umuriro, 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 umva umuriro. Urinde, urinde, urinde. Uri amahembe, uri Gitega, uri iki? Ndashaka gukura. Dayimoni uri iki? Vuga mu izina rya Yesu. Vuga, ndagutegetse. Ntabwo uvuga, uri ikiragi. Ndakuvugisha. Ufite imbaraga, Dayimoni ufite imbaraga. Ngaho garagaza imbaraga zawe. Ndagutwitse rero. Rimwe kabiri gatatu. Rimwe kabiri gatatu. Abademoni baramurekura mu izina rya Yesu. Turabatwika, turabarasa urusasu rw'ufaya. Rekura. Vamo, vamo. Ndashaka kubona uvuye muri ubu buzima. Ndashaka kubona usohoka, ndashaka kubona usohoka. Va muri uyu muhogo. Rekura, rekura. Sohoka, 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 sohoka mureba, sohoka mureba, sohoka mureba, sohoka mureba, sohoka mureba. Uri amahembe, uri iki? Uri amahembe, uri Gitega, uri Nyabingi, uri Nyabingi, uramuvamo, uragenda. Umva umuriro w'Imana, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro. Ndashaka kumenya abo muri mufite imbaraga se. Ndashaka kumenya abo muri bo. Kubera Imana mushimishe cyane. Uje kuri byanze guhinduka. Iraje bigenze neza.
tangira ugire gutya gusa, oya gira gutya, oya genda gake, ujye witonze nk'umusirimu, ugira gutya, ugaruka aha gutya cyane cyane. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza, erega iradukunda. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza, ukunditore. Iyo Mana ni nziza cyane, iyo Mana iradukunda yo kubyara. Iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza, ikiza abarwayi. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana yacu, iyo Mana yo kubyara. Iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza, iyo Mana yemwe, Imana ikora ibitangaza. Iyo Mana ni nziza, Imana ikiza abarwayi. Iyo Mana Imana ikagera ibigenza. Iyo Mana ni nziza, erega iyo Mana, iyo Mana yemwe, iyo Mana yacu, iyo Mana data, iyo Mana yemwe, emwe turababwira, iyo Mana ni nziza, wari ibitangaza. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana, iyo Mana yacu, iyo Mana yacu, ni nziza, ni nziza pe. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ushobora kwibuka aho Umwami yagukuye. Nuwatekereza neza umupangire icyubahiro mu izina rya Yesu. Upangire Imana icyubahiro. Ongera uyipangire icyubahiro. Ongera uyipangire icyubahiro. Ongera uyipangire icyubahiro. Ongera uyipangire icyubahiro. Kugira ngo ugire amahoro. Yicaye Imana ibahe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndanezerewe cyane, nezerewe Imana data, nezerewe nyir'igihugu cyo mu ijuru, nezerewe Imana nziza ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ikiza abarwayi, Imana ibohora ababoshye, Imana izura. Amen. Imana ifite aho ikura ikagira n'aho ikugeza. Haleluya. Nje kubabwira Imana ishobora byose, nje kubabwira Imana ikiza abarwayi, nje kubabwira Imana ibohora imbohe, nje kubabwira Imana ikiza ibibembe. Haleluya. Nje kubabwira Imana iwe ugeze ahantu bavuga ngo byarangiye ikakubwira ngo baho. Iyo niyo nje kugutangariza mu izina rya Yesu. Abadukurikiye kuri ibi binyamakuru, kuri televiziyo Rwanda ndetse no ku isi yose, abanyamakuru badasanzwe mu rwego rudasanzwe, tubahaye ikaze namwe hano muri inzu ya data, tubatangariza namwe ko ahangaha hakorerwa imirimo n'ibitangaza. Ahangaha uhageze arwaye ataha ari muzima, uhageze afite ikibazo ataha cyarangiye, uwari ingumba abyara karindwi kubera Imana ishobora bingahe. Nagira ngo nkubwire ngo iyo uzanye ikibazo cyawe utaha cyarangiye. Ahangaha ni kwiriba, bwira mugenzi wawe ngo ni kwiriba. Iyo ugeze ahangaha urabohoka, iyo ugeze hano ufite intambara zirarangira, iyo ugeze hano ufite ibibazo birarangira,
iyo ugeze ahangaha ni kwa Yesu ugomba kubohoka. Imitwaro yari ku mugongo yose kuvaho. Bwira mugenzi wawe kuvaho. Aha jewe ubari imbere ni Pastor Jafeti magarariye itoro Patmos hano i Musenyi. Imana yangiriye icyizere, ingira inshuti yayo, ingira umukozi wayo, ndi umugaragu w'aba bantu muri kureba. Imana niko yabyemeye kandi nanjye ndabyishimira mu izina rya Yesu. Aha mu itorero ryacu rya Patmos hakiriye abantu benshi cyane. Hari abahaboneye urubyaro, hari abahakiriye indwara, hari izikira n'izidakira ariko bazikiriye hano kwa Yesu. Hari abahakiriye kanseri n'ibindi, hari abari ibimuga ubu baragenda, hari ab'abadayimoni bari barishe baragize imbata ariko bashima Imana birambuye kugira amina. Ubu bitera hejuru bakabyina Imana, bakabyinira Imana kuko ari Imana y'amahoro. Nawe waje hano uyu munsi waba uri umushyitsi, nagira ngo ngutangarize ngo ikibazo wazanye ntabwo ushobora kugisubizayo mu izina rya Yesu. Urava hano uruhutse, urava aho ubonye amahoro y'Imana, urava aho ubonye ubaye umuntu udasanzwe. Naho waba waje baguhetse urataha uri muzima. Mvugira ngo amina cyane. Uwo baroze Nyabingi amahembe ibitega arakira mu izina rya Yesu. Ese hari abakire cyangwa ntabo? Haleluya. Ese uyu munsi hari abakira cyangwa ntabo? Barakira mu izina rya Yesu. Aha Imana yaduhaye imbaraga zidasanzwe, Imana yaduhaye ubushobozi, Imana yashyize imbaraga muri ibi biganza. Tubasha kubohora abantu bakabohoka, tubasha kuramuraho abantu ibiganza bagakira, tubasha gutegeka n'ikitari gutegekeke kikemera mu izina rya Yesu. Kuko Imana yacu ni inyembaraga, ni inyabushobozi. Naho waba waje hano umaze igihe kinini uri umusazi, urwaye mu mutwe, byarananiranye, hano dufite abantu benshi bagiye mu bapfumu biranga ariko bageze kwa Yesu mu nzu Patmos barabohoka baba bazima. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Uko yarari n'ubu niko ari, ntabwo ahinduka. Haleluya. Uko yahoze, uko yamye, uko niko ari, ntabwo ahinduka. Iyo yakoze ibyo ngibyo n'ubu iri aha ngaha ije gukora n'ibindi. Izongera ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi. Iyo yakoze ibyo ngibyo iri aha ngaha ije gukora n'ibindi mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo yakijije abarwayi n'ubu irabakiza, iyo yabohoye imbohe n'ubu irazibohora. Abari bananiwe bakabohokera kwa Yesu n'ubu barabohoka mu izina rya Yesu. Nta kindi kitubohora, tubohokera mu ijambo. Reka turabakunda ijambo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Twe tubohokera mu ijambo, turi abahanuzi, duhanurira mu ijambo ryayo, kandi ibyo duhanuye bigomba kubaho mu izina rya Yesu. Fata Bibiliya yawe duhanure, dufatanye guhanura mu izina rya Yesu. Ndakoresha iminota mikeya cyane, tujye guhanura mu ijambo ry'Imana. Niturangiza dusengere abarwayi, abaje bafite ibibazo babohoke, abaje bikoreye imitwaro ibave ku migongo, abaje barwaye babashe kubohoka, abaje bafite ikibazo cyo kutabyara aha barahakurinda mu izina rya Yesu. Abo Satani yagize igishenjegeri barataha ari bazima mu izina rya Yesu. Barabohokera hehe? Mu ijambo. Vuga ngo ni mu ijambo ariko. Barabohokera mu ijambo. Haleluya. Amen. Nitumara kuvuga ijambo, nitumara gusengera abarwayi, ndababwira ibintu bikurikiraho
vuga ngo ndi mu rwego rudasanzwe. Abarwayi baraba bakize bitera hejuru, ariko abarwayi barahari. Mubwira mugenzi wawe niba waje urwaye, sezerera uburwayi bwawe kuko Kristo yahageze. Muganga yageze ahantu kugira ngo akize abantu be. Ntabwo ashobora gukoresha abarwayi, arabasha akagukandakanda, akakomora, akakugira muzima, yarangiza akakubwira ngo baho. Akoresha abantu bafite ubuzima, kuko atanga iki? Ubuzima. Irambura Bibiliya yawe, twinjire mu ijambo ry'Imana iboneka muri Luka ibice byaho ni 5 umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'aya magambo aravuga ngo Yesu w'i Nazareti akize iki? Akize umubembe.